Methoni mantu enge Linda Kiome gitonga timugeni engi macemaniti na wengitoni cia koti nontoni wakirire ulinda no kethirwa munini wa governor wa Seneta Mithikari nturi kithurano kia mweri wa kanana kethirwa magacinda ni nyuma ya kwanirwa igoro kiogoro atumenye Linda Kiome nkuruki. Linda Kiome no kirienge Lindaga Kiome gitonga timugeni na kiri mare macemaniti na wengitoni cia koti mamuicita wakiri uri nkumama. Those are some of the urgent matters that we need to deal with at this moment. Kiri mangi bamunogu mwari uyu wa mea wa KARAJA wa municipal ya Mutindwa niwe Kiome rimbere ni mugeni methoni mao. Indi waniririrwa igoro wa Seneta Mithikari nturi kumuyukia ari munini wawe kiri gucua ugavana MERU no tumite amenyekana nkuruki. Kankwendo obwira imuntu wina kyao kyantu kwatwika natura kuritangwi. So mantu ne jau yonde, I want to take the opportunity to invite or to introduce the lady that, and I also want to congratulate her, no nduwa process yu uwaiba buirari vigorous nawe aritwa Linda Kiome gitonga. Linda ni muciarirwa wa Northimenti na nyuma ya kurikia kithomo kiawe gia sekondari na thomere watho University ya Moi Eldoret na nyumani athi Kenya School of Law na gutwika wakiri wa koti nene. Linda ni mugureni mu biashara gitonga miriti na mena ciana ciiri na nethiritwa kibesa na mataro ma kiwatho akwa Weru TV igururia mauntu mwanya mwanya. Na niyo Morin kuringana na katiba gute muntu rigiritwe kuthithia worship wewe kurukira ke dini ira kuigwa ni munganirite kira mbuga kiomba ko guide mantu ja kethra no kwenda kuma dini emwe weta kiringi ni mbuga mantu jara dini ira ko jokia tuge uko we mu Kristo naru kwena mantu jara mu Kristo athithaye kenda ethro endene ya dini ya Kristo na kuma ke dini teka kwa application weta wothithia kana wiki mbuga maratasi kotini kana kwa DC kana kwa chief o egitariro kaigwa no kwenda kuma ke dini ya Kristo mwitikiritwe kuma. Linda unanagwatirite mbundi mwanya kaunti ya MERU iribu masukuru na masibitari na nkuruki ni mukariri giti wa kiama kia MWARI ruwangi rwa Mount Kenya. Council member wa Law Society of Kenya for 10 years. Na ni chia Lindi wa LSK branch ya region ya Mount Kenya. Na has also served as the acting president of the Law Society of Kenya. Mwambirioni wa mwaka uyu Linda na thurirwe ni mawakiri mamangi kugwatira giti kia rais wa kiama kia mawakiri nyuma ya rais wa enu Nelson Havi kumagarukua ni itua ria koti kumani na nkusanishia ndasa kiamani kiu. Team is here pursuant to the judgment of court. The judgment of court was in such that it consolidated the cases that I have here mentioned, and one single judgment dissolved all the issues that we had in the council. All the wrangles that were there, the court made its decision. The previous council was given a 21 days notice by the court to constitute the council for purposes of administering this society. Kethiro Mithikari nturi agacinda giti kia ugavana kithurano ni kia mwaka uyu Lindaga Kiome gitonga akathungira mbukuni cia historia ya MERU ta muntu muka wa mbere gutwika munini wa governor county ya MERU. Atongori engi marachuaga itena tikiti ya UDA mwananite kurega